11. po redu internacionalni festival kratkog igranog filma Bašta Fest počinje u Bajinoj Bašti u četvrtak 4. jula u 20 sati i 30 minuta u parku Borići. Slogan 11. Bašta Festa je "A gde je tvoj centar" i ima za cilj da skrene pažnju na decentralizaciju kulture. U takmičarskom programu festivala je 25 filmova iz 17 zemalja. Da ima stvarno vrlo raznovrsnih ostvarenja, od nekih festivalskih hitova i filmova koji su bili u Kanu, na Sundanceu, u Veneciji, do nekih filmova koji će imati svetske premijere u Bajinoj Bašti. Imamo 6 svetskih premijera i 20 srpskih premijera, tako da nam je baš drago da će u stvari publika u Bajinoj Bašti negde ekskluzivno imati priliku da vidi filmove koje inače niko u našoj zemlji nije imao priliku da vidi. U žiriju će biti Hana Selimović, glumica, Vladimir Tagić, reditelj, i Jelena Angelovski, producentkinja, a u ovom posebnom žiriju koji odlučuje o nagradi za najbolju kameru će biti Aleksandar Kraulić, direktor fotografije, i imamo žiri mladih koji čini 5 srednjoškolaca iz Bajine Bašte sa kojima će raditi i mentorisati ih rediteljka Mina Đukić. Bašta Fest ima i prateće sadržaje kao što su razne radionice, od kojih je prva sutra 3. jula. Sutra u 17 časova ovde u bioskopu biti jedna zanimljiva radionica, predavanje koje će održati profesori Fakulteta dramskih umetnosti Milan Stojanović i Jelena Knežević, a u pitanju, mi smo je nazvali "Ko je ko zanimanja na filmu i u pozorištu", i mislim da bi bilo zanimljivo i sada pozvati mlade ljude, srednjoškolce možda koji su, ajde kažem, 2., 3. godina, koji su u nekoj fazi razmišljanja šta bi moglo biti njihovo zanimanje u budućnosti, a ako ih interesuje naravno ovaj pravac u smislu bavljenja filmom ili pozorištem, da prisustvuju toj radionici. To će biti 2 predavanja od po 45 minuta, bit će zanimljivo sigurno. Bašta Fest svake godine otvara mladi glumac koji je ostvario zapažene uloge, a ovaj put to je Ivana Zečević, široj publici poznatija iz serija Kalkanski krugovi i U klinču. Mi se trudimo da svake godine zapravo festival otvori glumac ili glumica koja u nekom prethodnom periodu je ostvarila nekakav zapažen rezultat. Ne mora to biti naravno stalno neka važna nagrada, već neki kontinuitet u poslu koji je zapažen i koji je dobar i kvalitetan. Projekcije takmičarskih filmova počinju u četvrtak, petak i subotu od 21 sat u Borićima, a svečano zatvaranje i dodela nagrada je u nedelju 7. jula od 20 sati i 30 minuta. Nakon toga publika će moći da pogleda dugometražni igrani film "Za danas toliko" reditelja Marka Đorđevića. To je njegov drugi dugometražni film i nama je nekako posebno drago s obzirom da oni neguju tu lokal patriotsku priču iz Kragujevca, tako da na neki način razmišljamo slično i čini nam se da nekako isto oni vole svoj grad kao i Bajinobaštani i Bajinu Baštu. Ono što je novo ili novo staro je da se zapravo vraćamo na plažu Rača sa muzičkim programom, i to je kao, eto da kažem, neko osveženje u vezi sa ovom godinom. Dakle, plaža Rača, već prepoznatljiva dole lokacija, diskoteka Tara na otvorenom. Za 4 muzičke večeri 11. Bašta Festa zaduženi su najbolji DJ-evi beogradske klubske scene, a u subotu je tradicionalno čola veče. Svi programi su besplatni.